Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Algirija TV. Moj ime je Stanković Ognjen, online sportski trener. Da vidimo šta je to, kako treba naučiti. Diving! Idemo! Ronjenje je jedinstvena vrsta vodenog sporta i aktivne rekreacije koja vam omogućava da ronite pod vodom koristeći posebnu opremu za istraživanje podvodnog sveta. Istorijski razvoj. Poreklo ronjenja seže duboko u prošlost, kada su ljudi koristili jednostavne uređaje za ronjenje u potrazi za ribom ili biserima. Moderno ronjenje počelo je da se razvija u 20. veku pojavom prve opreme za ronjenje podvodnih sistema za disanje 1940. i 1950. Pojavili su se prvi moderni sistemi sa bocama, maskama, disalicama i odelima za ronjenje. Glavne vrste ronjenja: ronjenje na otvorenim vodama, ronjenje u okeanu, moru, jezerima i rekama. Pod 2. Tehničko ronjenje, složenija ronjenja korišćenja posebnih mešavina gasova i opreme. Pod 3. Ronjenje na korali, istraživanje koralnih grebena i bogatog podvodnog sveta. Pod 4. Podvodno fotografisanje i snimanje videozapisa, snimanje podvodnih pejzaža i morskog života. Pod 5. Ronjenje pod vodstvom, instruktora, obuka i vežbanje sa profesionalnim instruktorom. Neophodna oprema za disanje, ronjenje za disanje pod vodom, maska i disalica za gledanje i disanje na površini. Odelo za ronjenje pruža toplotnu izolaciju i zaštitu od oštećenja. Peraja za udobno kretanje pod vodom. Tegovi za balansiranje za kontrolu položaja tela. Ronilački računar prati dubinu, vreme za rona i druge parametre. Popularna mjesta za ronjenje. Ronjenje je popularno u primorskim letovalištima tropskih zemalja kao što su Maldivi, Tajland, Egipat, Indonezija i Karibi, Rusija. Također ima odlična mjesta za ronjenje uključujući Crno more, Baltičko more i Bajkalsko jezero. Danas ronjenje nije samo sport i turizam, već je važna naučna aktivnost koja ujedinjuje milione ljudi širom sveta. Izviđački ronilac. To je vojnik i jedinica specijalnih snaga SPN, inženjerijskih trupa IT i mornarica RMP, koju obavlja zadatke vezane za podvodno izviđanje. Ovi specijalisti su deo specijalnih formacija oružanih snaga, gdje su potrebne njihove jedinstvene veštine. Glavne karakteristike i zadaci. Pod 1. Podvodno izviđanje. Izviđački ronioci prikupljaju informacije o podvodno objektima, inženjerijskim strukturama, minskim poljima i drugim elementima neprijateljske infrastrukture. Broj 2. Bezbednost. Učestvuju u zaštiti pomorskih baza, luka i drugih strateški važnijih objekata od sabotaže. Broj 3. Specijalne operacije. Obavljaju zadatka postavljanja i deaktiviranja mina, a također učestvuju u drugim specijalnim operacijama koje zahtijevaju visoke kvalifikacije i obuku. Istorijski kontekst. U SSRU jedinice izviđačkih ronilaca bile su deo inženjerijskih brigata i pomorskih izviđačkih mjesta flota. U savremenoj Rusiji ove jedinice su postale deo izviđačkih mjesta specijalnih namjena flota PSPN. Razlike od borbenih plivača. Izviđački ronioci ne treba mešati sa borbenim plivačima, iako se termini često koriste na izmjenično borbeni plivači, mogu obavljati širim spektar zadataka, uključujući i sabotažne operacije, dok su izviđački ronioci specijalizovani za prikupljanje i analizu obavještajnih informacija. Veštine i obuka. Da bi obavljali svoje zadatke, izviđački ronioci prolaze kroz posebnu obuku, uključujući obuku za ronjenje sa bocama i podvodnog plivanja, savladavanje tehnika kamuflaže i prikrivenog kretanja pod vodom, vještina rada sa raznovrsnom podvodnom opremom i mašinama, tehničku i fizičku obuku. Izviđački ronioci su visoko kvalifikovani specijalisti koji igraju važnu ulogu u obezbeđivanju bezbednosti i sprovođenju specijalnih operacija u vodenom okruženju. Oprema za spasavanje podmornica OPSP je skup specijalne opreme i sredstava koja se koristi za obezbeđivanje bezbednosti i preživljavanje posade podmornice u vanrednim situacijama. Glavni zadatak OPSP je da omogući podmorničarima da bezbedno napuste pogođeni brod i izrone na površinu. Pod 1. Odela za ronjenje SGPK-1 i SGPK-2 su specijalne odela za ronjenje koja omogućavaju privremeni boravak u odeljcima pod pritiskom do 10 atmosfera i temperaturom do plus 50 C. Pod 2. Izolacioni aparat za disanje IDA. IDA 59 metara koristi se za disanje pod vodom. Pod 3. Padobranski sistem. PP2 sistem koji ograničava brzinu izronanja na dubinama od 60-80 metara i sprečava dekompresijsku bolest. Pod 4. Pojasevi sa karabinerima sa pričvršćivanje opreme. Pod 5. Bova kolut sa konopcem za bovu. To znači za izron na površinu sa dubine do 100 metara.
Metode upotrebe, metod mokrog izlaska. Pomornici se smještaju u zapremninu vazdušne komore koja je napunjena morskom vodom, nakon čega spaseni izlaze napolje i počinju izron. Metod suvog izlaska. Koristi se iskačuća spasilačka komora SKS koja se automatski podiže na površinu zbog svoje pozitivne uzgonske sile. Dodatna oprema za spasavanje, naduvni splavovi za spasavanje. Bacaju se preko palube i aktiviraju za privremeni smještaj posade. Vozila za dubokovodno spasavanje DVS, za evakuaciju sa velikih dubina do 1000 metara, sposobna da prime do 20 ljudi. Savremeni razvoj SSPM je nova generacija spasilačke opreme sa poboljšanim ronilačkim odelom i modernim aparatom za disanje, što smanjuje rizike za spasene podmornice. Oprema za spasavanje podmornica je ključni bezbednosni elementi koji omogućava posadi podmornice da bezbedno napusti brod i izroni na površinu u slučaju nužde. Ukoliko se svidjelo ovaj video na našem YouTube kanalu za ronjenje boca, kiseonika, peraja, oprema za ronjenje, stavite like i pišite komentare, klikite na zvončić, subscribe-ujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter, a na sajtu ogida.tv.com ukoliko želite to da prijavite na web sajt, link u opisu profili i vidimo se. Sljedeći klipa, pozdrav!